إلا على الظالمين. أما بعد، بكاء ملك الموت. يقول الله تعالى: ملك الموت ألم تبكي مرة وأنت تقبض روح بني آدم. يعني ربي قافت وبلوانكي ربي قرتي ملك الموت قافتي مع الجان هاتي قرتي لبونا ما ويتفوتو همبون نجرا ويتقرتي لبونا ما فوتو ويتلبون ما فوتم بون جاء رب سبحانه وتعالى سؤال قرتي قافي قافته هندي بسف أن يرو تكون كلفا يرو تكون بويا يرو تكون قرتي الرفادا جدي مال تسي كل في سيسا مال تسري فتشيسا جاء رب سبحانه وتعالى قافة ملك الموت كان أصوبيك ربك إن جل ذكره وجل ثناؤه هنجدين ani yoo gartee ruuhii nama gartee tiniin dhiiraa tokko fuudhuuf dhaqu namni sun ka gartee kophee dalagu waan sanaa gartee ittiin jiraatu ka dalagu fuudhuuf dhaqee hin kolfe jedhe ruuhii isaa fuudhe ammallee gartee tiniin hin boohee jedhe maaltu si boochisaa jedhe rabbiin gaafate subhaanahu wa ta'aalaa wayta gartee ruuhii namtitti gammoojjii keessa deemtu gartee ka ilma of biraa qabdu fuudhuuf deemu namtitti biraa fuudhee ruuhii isiidha ilma achitti gate saharaa gartee wayim o'a gartee wayim gammoojjii keessatti gate hin boohe jedhe maaliif boohee jennaan obboleewwan kiyya namtittii garteetiin biraa lubbuu isii fuudhee ilma garteetiin achitti gatee biraa tarii subhaanahu wa ta'aalaa malakal mawti amma hoo maaltu gartee sirifachiisee jedhee rabbiin kenna gaafata ammallee subhaanahu wa ta'aalaa jalla dhikruhu maaltu sirifachiisee ka sirifachiise homaa inni kunsi kolfisiise kunsi boochise ka sirifachiise homaa inni jedhe rabbiin kenna gaafata subhaanahu wa ta'aalaa osoo beeku hin jedhaan wani na rifachiise immoo namticha gartee ruuhii isaa fuudhuuf deeme namni sun gartee caalima ilmii namaa beekudha namni gartee an fuudhuuf deeme suni nama ilmii beeku jedha yoggumaan isa ruuhii isaa fuudhuuf mana isaa ol seene ifnanni wahiinatti ifee jedhe ifnanni suni ka akka gartee ji'aa kana natti ifee saniif sodaadha jedhe waytuma gurfaa isaa ol seenee itti dhiyaadhee ruuhii isaa fuudhuuf itti dhiyaadhee jedhe ifnanni gartee subhaanahu wa ta'aalaa nuura isaadha natti ifee jedhe obboleewwan kee subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin maal jedheerre namticha ati gartee ruuhii isaa fuute suni mucaa namtittiin gartee gammoojjii keessatti mucaa namtittii biraa fudhattee mucaa achitti dhiifte sanii ka rabbiin aalima godhee amma gartee tini nuura gartee isaa ifu kuni mucaa gaafa saniitii jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gartee isaaf hima rabbiin mucaa kana gartee saharaa san keessatti guddisee caalima godhee rabbiin gartee subhaanahu wa ta'aalaa dandeettii isaatiin malakal mawtiin itti ergee ruuhii isaa fuudhe jedheen subhaanallah سبحان الله يا فارج الهم ويا خاشف الغم فرج همي ويسر لي أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني